So asingene part 2 ukuthi ubungozi bocansi buhamba fikile. Uyabona so I think ngishilo ukuthi uyabona kubalekile ukuthi uzigade ukuthi ungena kubani kuphi ngasikhathi sini akusomdlalo lo ngoba ukukhumbula ukuthi ukhona kabuzo wathi uma ke unesithembu bese kuba kanjani. Sure nakhona kukwena ke njengendoda ukuthi njengoba sengicebelele lo lwazi ukuthi wazi ukuthi ucansi lukuthinta yaphi nakuphi nakuphi mawuyindoda. Kulaba abafazi bakho abawu 3 4 5 or 2 osubathathile kumele ukwazi ukuthi uyibhekisise ibalance ukuthi lowo nalowo uba nayiphi indima la ekuzwaneni kwala kweni. Ngabe ukuba khona kwamakhumalo kusilethela yiphi dynamic endlini. Ngabe ukuba khona kwakhe kusilethela ukuthi abantu bala ekhaya ake sinje inhlala kahle la ekhaya mhlambe ibe nokuzotha ibe organized mhlambe umuntu okuthanda ukucleana yabona mhlambe umuntu uthanda ukuthi umuzi uqonde yabona mhlambe izinto azilethayo zikhomba ukuthi impilo la endlini iyaba organized kuba khona kwakhe mayengekho futhi caca ukuthi okay yabo ngoba abantu abafani baneziphiwo ngokungafani kwabo. So wena mawuthatha abafazi bakho kumele ubhekisise ukuthi lo nalo ulethani yabo what kind of input azoyenza uzophosana kulesi sivivane lesi ozama ukusiphemba la kulomuzi yabo ngoba awufuni ukuthi uyindoda asithuna abafazi abathathu uthola ukuthi oyedwa uyade kusho ukuthi khona abantu abanegazi lobuthakathi so ukuthi oyedwa wabo unegazi lobuthakathi so yonke into esenza la ekhaya iyabhidlika yabo ngoba nje awuqaphelanga wena ukuthi ayi lo uthulile mangina nje izinto ziyonakala yabona. So kumele ukuqaphele lo ukuthi ingakho ngithi mina uma uzokwenza ucansi then qikelela ukuthi ungcono wenza umuntu oyedwa khona uzoyibona kahle into yakho ukuthi ihamba kanjani. Mawumbona futhi ukuthi lona into zami azihambi kahle manginaye phuma kuye ngempela yabona ngoba egcineni kosuku kumele uyibeke ekutheni ufuna ukwakha umuzi wangeni uchume ingane zakho zibe nempumelelo ungahlali nomuntu yabona ngoba yabona nje abanye babo uthola ukuthi umuntu unethonga elinezinkinga yabona manje uthi kunomsindo emva kwalomuntu kuxatshana kunje yana khona abantu abalimazana abantu abonye uthathe lo muntu umsondeze eduze kwakho bese ucathi izinto zizokuhambela kahle senihla nenyuka manje nifuna abantu nokwabantu cha izinto eziningi nizona ngalo nje ukuthi nithintane nabantu akufuneki ukuthi mawuthintana nabantu ungaqapheli ukuthi uthintana nabantu abanjani. Kumele uzazi na I think enye into futhi la ukuthi mawuyindoda uyadinga ukuthi uzazi ukuthi umuntu onjani yabona. Yabona njengami nje ngoba ngiyinkosi yasemkhezwaneni nje angikwazi ukuthi ngihambe ngibhazalane nomuntu ongayiphi umuntu sifazane yabona. Ngokumina ngisho ngingakaliqondi lo lwazi ngisemncane nje bekungihlula ukuthi ngigange namantombazane yabona noma ngayiphi uthola ukuthi intombi inhle ngiyayithanda nami ngiyangithanda kodwa kube nalento ukuthi yabona ngivele ngisindeke nje nginqene yabo ngisho ngayiphosa kangakanani ngivele ngibe nalonto uthi yabo kumele uyiqaphele lezo zinto lezo futhi uyivumele ukuthi zenzeke ungaphoqi yabo ngoba kwesinye isikhathi uzophoqa kanti lo muntu wakini yabona kade ukhuzwa
ithonga ngemuva uthi hayi ungamnaki lo, yabo, udonsa igazi lifanayo, yabo, uzizwe ukuthi hayi cha umkhonzile yena kodwa manje kungavumi kuwena ukuthi weqele ngale yena kodwa umbone ukuthi ula kuwe phansi naphezulu, kodwa kube khona leyo nto leyo ukuthi uyabona ungaposti manje asibakweleta abantu besifazane uthando, sinalo ilungelo ukuthi sikhethe ukuthi okay ngifuna lo, unganqeni futhi lokho ungasabi, akukho bhadi ezoba nalo mawala intombi, ayikho leyo nto leyo, intombi yaliwa nje udlulele kwekufanele, asikho isidingo sokuzidlela ngayo iy'ngane zabantu kusiyami, yabo, ngoba egcineni nawe ugcina uncamathelwa izinto eziningi ongeke uzazi uzoyikhipha kanjani. Sekumele-ke manje uze kumkhize-ke manje, umkhize ahamba ayogezana nawe la, uphinde futhi uhluleke ukulalela imithetho kamkhize ngoba manje awuzazi nalezi zinto zenzayo, yabo. Abaneke nawe mina ngoba ngifuna umuntu ongeso, so qikelela ukuthi uhlangana ubani mawuyindoda, hamba ufake ipipi lakho yonke indawo, ngakwenzi lokho ngisho ngakuthiwa kumnandi kangakanani, kodwa nje qikelela, bheka iy'ntombi zakho ukuthi zi-affecte kanjani, ubheka abafazi bakho ukuthi ba-affecte kanjani, yabona. Ilapho nje lento ngoba zikhona kodwa phela izinto ezingalungiswa, yabo, kodwa kwesinye isikhathi uthola ukuthi ukuyilungisa kuzothatha kude kakhulu impela ngoba kahle kahle awufunekwe nalapho ukuthi ungabe khona, yabona. So ngade ngishilo ukuthi uma uyindoda uba nezimo zobuthaka ey'ntathu, and kuzo zonke lezi zimo zobuthaka ezintathu kufanele uqaphele ukuthi wena awungeni enkingeni. Ngabe ngiyachazela ukuthi-ke kwenye ezinye zalezi zinto lezi ungayigwema kanjani, kodwa manje ngafanele ukuthi-ke ubeke inkomo la phansi ukuze sikhulume ngoba phela ulwazi-ke lolo olukhokhelwayo. So qikelela ukuthi ulala nobani, avele nje ulale noma ubani, bahla abantu besimame babunandi kodwa akusibona bonke abazoba nomthelelo omuhle empilweni yakho. Zisikize impela, ungaze ungene ey'kweletini zokuthengana ney'mbuzi, zokuhamba izinyanga, ube uyingcolisa nje. Ma ubona futhi uyahluleka ngempela, thola indlela yokuthi ubiyeke utshwala ngoba isikhathi esiningi utshwala lobu umuntu phosa efebeni. Abanye benu abanandaba nefebe kodwa make badakwa baba nesibindi sokujahana nefebe, niyazazi. So leyo ndlela yokuziphatha ilungiseni nayo ayikho right.